Ang atong gibasa sa unang pagbasa naghisgot nga sa didto pakustiyan sa akong inahan gipili nako sa Ginoo, gihimo niyang hait ang akong mga pulong, talinis daw udyong. Sa ato pa mo mudot gyud ba nya kinsa man ning gipasabot ani sa panagna. Hibaw mo kinsa man ning talinis pas udyong ang mga pulong. Kusga si Jesus niya talinis pa man daw udyong sa inyong paminaw, nadutlan mo gilingi ay mong tupad ing nadutlan na kaspulong sa Ginoo. Mao na nga kanabitang magwali ko niya, maghatag kog recollection, daghan kay moingon biliba ginako nimo padiroy, daghan kay nangaigo sa imong wali. Nako naay daghang naigo pero dili gyud madutlan, di ba? Daghan man kayong maigo god, apil na gani ko akong nagwali pero di madutlan. Nga kinsa man ni sila kanang di gyud madutlan, mao ni sila ang mga mabudhion sa Ginoo. Si Judas siging kuyog sa Ginoo, siya pa gyud mao gitagaan sa puntil para sa kwarta sa ilang kapunungan. Gakaon siya tipon sa Ginoo, higda tipon sa Ginoo, nagbudhi lang yapon. Sige, lingi ay mong tupad ikaduha ing na kay plano nga magbudhi ni Jesus. Na kay plano. Oy, daghan kay nato mga mabudhion. Kana bang mabudhion, kana bang ang imong gisulti ngadto sa Ginoo nindot kaayo, pasalig yun nga musunod kaniya, pero tuad ay ka musunod si Yawa. Si Judas usasad sa nagsigig ingon nga I love you Lord, musunod gyud ko nimo, magpakamatay gyud ko uban nimo. Pero ang resulta iya di ang gibaligya si Jesus, kay iyang giwelcome ang Yawa diha sa iyang hunahuna. Kini manggong Yawa nga igsuon, maro kay ni siya. Unsa may iyang kamaro, iya tang tudluan pagbuhat og butang nga makalipay nato pero dili na makalipay sa uban. Si Judas ang makalipay giniya kwarta, hingwarta man gini Judas matud pa sa kadtong niaging ebanghelyo gahapon, ingon naunugunan si Judas nganong wa gibaligya katong perfume kay ikahatag unta sa mga kabos. Pero matod pa sa gisulti ni Juan, dili tungod kay nahigugma si Judas sa mga kabos, kundili kawatan manggod siya. Nya siya may nagdaas puntil, igso dito sa hinabang para sa kabos, iyang sigihag kuha. Ang gihigugma niya ang kwarta nga mao'y makalipay niya. Bika mo karon unsa may inyong tan-aw nga makalipay ninyo, ang pagtabang sa inyong isig katao o ang pagtagbaw sa imong kaugalingon? Pagtabang o pagtagbaw? Pananglitan ingnon mo palit mo slat, malipay mo, malipay. Sige mo palit, bisag kausala usak simana, sige mo palit. Oy, maminaw ra mo, gawang magoy ikapalit pa dir. Di oy na kay ikapalit, wa gid kay 500 ay kada simana, wa jud kay 500 pesos. Oy, pero para manis akong kaugalingon, di ba? Kana ba? Mao na siya mahimutang mabudhion para manis akong kaugalingon. Kana 500 para sa atong kumbinto.
is BF dag. Unya, wa day kay 200 kada semana. Oy. Gyud. Bisan gani mga estudyante, sobra maginas 200 ang ilang baon kada semana o totalon gina ilang baon kada semana, di ba? Sobra 200 oy. Ikaw niya igasto mo na sa akong kaugalingon. Mao lagi ang imo laging kaugalingon imong lipayon. Pwede ra ba kag dili ka mukaon og usak semana kausa? Di ba? Si Kristo gani 40 gani ka adlaw, 40 ka gabi wa mukaon. Anya kung di ka mukaon, sobra pa 700 imong matigom kada semana. Naipalit ito ni mong slot. Ayaw sad padiroy para sa taon na sa akong mga anak. Mao lagi na ang imo laging kaugalingon. Mao na ang yawa. Kanang kwarta ayaw na itabang sa uban para imo na, para nas imong security. Mao na nga magbinudhi ay kita. Wade mo kibaw na. Duko-duko rabay. Ngano mang naggubat maron sige ang Russia o ang Ukraine unsa may tumong kwarta, ayaw na ihatag dito, imo man na. Ingon sang Ukraine, ayaw uy, unsa ka diya, imo guna, gubat. Wala pati pinatianay. Nganong gagubat mang Israel o ang Hamas, mao gyapon kwarta gyapon, wealth, imo guna. Nganong sigihan matag pasirit anang tubig diha sa kanang ang dagat diha padung adto China. Kap ilog amo ni nganong marim ka diri amo ni. Ba? Pero unsa may gipakita ni Hesus ang paghatag hasta sa nagbudhi niya, gihatag niya, nagtuslob siyang pan, gihatag niya sa nagbudhi kaniya. Nya sa dihang nisod na ang yawa, nakahibaw mas Jesus nga nisod na ang yawa ni Judas pasabot. Iyan naman tong gibaligya sa Jesus. Yan na tong gisaad ba nga iyang gibaligya. Nagsabot na to sila sa mga pari katong galagot ni Jesus. Paghatag ni Jesus atong pag-last supper, paghatag ni Jesus sa pan ngadtong Judas, gesture of love. Ang nisod sa hona-hona ni Judas ang pagbudhi, ang iyang gi-return sa gugma ni Kristo niya mao ang pagbudhi. Pero unsa may gisulti ni Jesus ngadtong Judas, sabi yang giingon, naminaw mo pag sud gyud siyawa niingon dayon si Jesus sa tiyang ingon, buhata dayon ang buot mong buhaton. Wa gyud libak ka ni Jesus si Judas paglakaw sa katong animal kay bawo ba mo ato? Mao na to'y buhaton atong animal nako. Kahibaw nako ato. Wa gyud kay iya yung girespetuhan si Judas. Munang sila diri sige na lag bana-bana. Unsa kay pabuhat ato mo palit baka to pagkaon na baka to ihatag sa mga kabos. Wa gyud libak ka ni Jesus. Kamo dili ninyo libako ng tao nga nahibaw na ka labi na imong silingan kanang nagbaligya siyang dungog portinggo pa ha niya moagi dayos inyong balay ba nga nagtabi mo sa imong silingan niagi porting siksiha unsa may inyong isulti nga nindot ra ba kay balay kay dako-dako masag income kada gabi unsa may inyong isulti inigagi ba. Oy, magtinabi ay kanto. Labi na gyud ang inyong silingan ba ninindot ang balay nya nanay sakyanan nya adto magstandbayan ang pare. Unsa man inyong isulti? Nya dalaga siya ba nya. Way klarong trabaho, simple rag trabaho pero kapalit og balay, yuta pa gyud. Niyang pari ato magstandbayan ato pag matog usahay unsa man nyo isulti ay magsigig libak si Kristo nahigugma ni Judas wa manglibak ni Judas si Judas
gibudhian si Jesus nang libak ni Jesus ngadtos mga high priests. Ana, pasabot di ay ani ang kaluwasan makabot lang nato kung kamaotang mahigugmas makasasala. Si Jesus gitawag og manluluwas kay kamao siyang mohigugma sa makasasala, bisan ang makasasala wa gyud mahigugma niya. Gilansang pa siya sa krus, pero wa gyud mausab ang gugma og pagtahod ni Jesus sa makasasala. Lingian ang imong tupad kay sad-an man sa kay nagnaong ingna kanunay gyung nahigugma ang Ginoo nimo. Ingna nya mao na kay kanunay mang nahigugma ang Ginoo nato, maghigugmaay na lang sadta. Maghigugmaay ta. Naabtay mo ingon ako, pader, kanibang atong musaway sa mga pari, musaway sa obispo, musaway sa Santo Papa. Nako niya sa imo karong nakita nga imong gitawag in quotation og sayop sa mga pari, sayop sa mga obispo, sayop sa Santo Papa, nahigugma pa kanila. Kaya pangutanon man ko nila nga unsa may imong baruganan pader nga ingon ani man ni, ingon ani man ni, ingon ani man ni, kani man tay sakto, kani man tay sakto, kani man tay sakto. Nako sige, di na lang ta maglalis og unsay sakto para nimo, unsay sakto para nako, unsay sakto para sa ato mga obispo, pipila ka mga obispo ug Santo Papa. Ang ako lang pangutana, nakita man nimo nga wa nakakauyon sa ilang gibuhat, unsa man nahigugma pa kanila o dili na? Ana, kamo mahigugma pa ba mo sa naghatag ninyo kasakit? Tubag gibuwag ka na magaynani mo. Imo na magyanang gibiyaan. Oy, pakiguli yun din taon kay basig maimpirno katungod ana. Di ba? Mao na yung meaning sa kaluwasan. Kinsa may luwason ang makasasala. Unsaon pagluwas? Gugma, kaluoy, pasaylo, total tolerance and acceptance. Mo nang doon na gitay prinsipyo nga para nako nindot yun kayo ni naningkamot yun ko nga mao ni akong puyan, bahala nag-usahay or kadaghanan dili nako mapuyan, at least makabalik ko. Unsa may prinsipyo? Hate the sin, love the sinner. Okay, ingna imong tupad be, ingna atong memorizon ha, ingna hate, sige kusgari di go, hate the sin, love the sinner. Nindota ng prinsipyo ha. Ngayon sa may mahitabo, ang kanang tao nga sigig daot nimo sama ni Jesus ang iyang gibuhat, tagais yag priority sa imong gugma. Noto nga ang gituslob ni Kristo wa gid niya gihatag sa lain didto yung Judas, kay mag-anam tag kadako atong sala, mag-anam sad og kadako ang gugmas Ginoo para nato. Pero di lang ta magsalig nga naman inigkamatay nato anha diha ang final judgment. Samtang buhi pa ta, wa gyoy kinutuban ang gugma o pasaylos Ginoo, open 24/7. Pero kung mamatay na ta, muhunong na ni atong ginhawa, ang musod na sad, maunasad ang justice of God, ang iyang pagka-just judge. Manindog ta.